susunod nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang ti channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naibos mat gaya man ti bunga ti papaya iti arubayan tayo lakay. Naibusan na. Anya nga iti mailaok iti tinola. Urawanan na. Ay nawaw, sana mabali? Jak matil mon ti karni no awan ti laok na anateng. Anya nga rin ti maramidan nga no talagang awan bakit? Amukon, mapanak dumawat ka ni Marison niya. Nakita kat nga do ti bunga ti papaya na lakay. Ang mga urayan na amaluom ti bunga ti papaya na bakit? Saan kumat adawatan amin? Basit laang no kwa. Ay ka, padasa matimapan. No, ikan na ka. Mano a papaya ti kasapula, Mari Annabel? Ay, dwalaang mare. Kano mabalin ako, nayo na mon ati marunggay mare. Mano nga rod, Mare? Kumpurmi kang ka mare. Si kalaangan ti mga ila, Mare. Ay, aguray ka mare. Mulam ka di pa, dagita pichay. Ay nawaw, mulak a, Mare. Alangan mat nga may nagmula ti kaaruba iti arubayan me. Ah? Saan nakastat ikayat ko asawin mare? Ibagam ano kayat mo pa iti pechay, taikan ka, Mari Annabel. Ay, uwan man mare. Mangtad ka man. Naimbaglaang nga damaramanak iti mulam mare. Kano amin amulak katri naman amon, Mare. At naayat imulak adi mo naramanan. Ah? Si kakit di mat mare, di ka maangaw. Agasim nga, iday nga intid mo kin kumarim, Annabel, Sonya anak ko. Okay lang, tatang. Nakalista amin nga umay na daw dawatin kanya. Anya, Mahilig a dumawat day ta ako, Mare. Iso nga ita, ilistak mo, tatang. at dapat kargam apresyo, anak ko. At dapay petsa na tatang. Tapno ammo, no kaano, kan mano ti balor, dagiti daw-dawatin day ta ang Mari Annabel kanya. Nairuwa madumaw-dawat ken ka, anak ko. Takanayon mo ngamin nga ikan. Sa bali itan, tatang. At dati planok ita. Nagadumot ton tamarunggay nga nyawid mo, Annabel, bakit? Uwan at dapay pichay kan papaya anayon na lakay. Maria Joseph, panglakon samot ng tinalam, bakit? Tiko na ni Marison niya, kat mga laaklat ta kano iti arubayan da. Di na nga laak mata talaga. Libre kit di kat. Di mo ko masinobrahan tinalam. Ang mga inapit mo mateng. Ay nawaw, saan mat alakay? Uray kas-kasanaw, nangibati akmat iti ramananda. Hinton ko na daman ang tiriri. Iti anya ko maaga pong agriri day dya Marison niya ngay. Kat isumat ti nangibaga ang mga laak. Kansyak kano ti makaammo no mano ti alaag. Iso nga alis to kamay. Inla ko magaya man ti mulam apit chay sunya. Manungay ti pananggatang da. Saan ko nga inlako na nakuring? Ay nawaw. Man-manulang mga minan ti makitak iti arubayan yaw. Man-manu ata inibos ni Mari Annabel, nana. Anya, Ay na, mahilig a dumawat day ta ako, Mare. kanayon mo siguro nga ikan Iso anay ruamay. Sa bali ti planok ita, nana. Nakalista amin adaw-dawatin na kanya. No kasta, singiram daw. Saan, nana? Ingay silikan laso na adinawat ko kan ni Marison niya idinaminsan lakay. Naibusan Ay nawaw, nagpartakan na naibos lakay.
Wala ta na usar mo. Dapay matinakitak alaso na kan bunga ti sili na lakay. Uston bakit? Di mo man panggapan ti mapandumawat. Kaano lang ititimawat kay ti papaya kan marunggay. Sikakit dimot lakay. Sigurado amang ted ni Marison niya. Wan ang nakababainan bakit? Kanain mo tin adawatam ti kumarem. Awanin ti libre ita panawan. Para sili kan laso na laang. Ganun nagngina ti sili kan laso na iya palengke. Iso ahustong bakit? Kababaing. Dumawatak man iti sili kan laso na Marison niya. Sagmano akilo ti kasapula, mare. Ah? Ay, basit laang mare. Mga lakalaang di ta, mare. Inayadam laang tamangan numakadadaal ka pa Sige, tamang alaklabiit iti supot. Ay, sana nakasapulan Marison niya. Adain nalak kapang hikargaak. Anya? Adain nalak addo a plastik mare. Tay maysa para iti sili. Ket tay maysa para iti laso na. Talagang agdadawat tayo tao. Anya ti ko na Marison niya? Ay, iti ko na. Nagasang ti sili ang mulak, mare. Uray dwala ang ti usaram kat mabalinan. Nene, inruarong matman ang talistaan. Anabel bakit? Una, takitag no asino dagiti saan pa nakabayad iti utang na. 5 abulan na insipod insardang ko ti sari-sari store ko. Di damat malagi pan ti agbayad. Singiram ngamin ida, May samat day dya Marison niya. May samat asakit ti ulo. Di na mo ti agbayad. Anya iti inutang na kin ka bakit? Ay nawaw, adu alakay. Adda ka dita adilata, mantika, asukar, kape, tinapay, kandado mapay. Ipalas mo natatag singira bakit? Ang mga nung makarik na damag. Wana, no amudat ti makarik na lakay. No saan ngay? Agsingirak iti utang italakay. Wana, isupay ang maibayad iti abang. Irugik ijalaod. Ang di ka makiap-apa. Agsingir ka na saya at tapno maliklikan ti gulo. Basta sandak nga papain alakay. Tanuda kita nakautang pay laang tinapudot ti ulo na kanyak. Ay talaga ang makaungetak lakay. Ngala, wana, sigamot ti makaam mo. Among na niya tararamide manabel. Saan mo siguro ang masapol nga ipalakip ko amin? Umayak man na kureng. Ay, nga ti masapul mawa na, Bel. Umay ko lang singiran ti bayad ti utang yu idi iti tersenak na kureng. Adda ka di saan ko na bayadan? Adda pa'y balance mo, nana. Mano nga bidan ti balance ko? 250 lang, nana. Sige, bayada ko. Unman, tapno isupay mat nga usaran mi. Ay, wan gayam. Adda ka din isaling di tabalay da, nana? Madama ti trabaho. Malampay siguro ti panagawin na dayjay. May samot dayjay adakkel ti utang na, nana. Agsublikan tulad na dintun malama na, Bel. Sigurado nga da ibayad na takasusuldo na lang idi kalman. Saan ka di pa nga imay ni Annabel dito'y ayat mo, Sonya? Saan mat, nanakuring? Apay ana sa ludsudyo? Wala, tanapan ni Jabalay idi na minsan. Agsinger iti utang. Adasapay ka utang mo kan kwa na. Adda pa'y nana. Nabayag matang. Adyak nakikita ni Annabel. Sonya anak ko. Busy, iso ang nabayag asaan imay tatang. Busy nga agsingsingir iti utang. Masaya at matkiti ano kasta anak ko.
Tapno makangasmit dagiti mulam. Sapay awan ti pakawanan na dahi nga Anabel. Dawaten na amin ang makita na. Oh, agkape ka, Mari Annabel. Agyaman nak, Mari Sonia. Ayun gayam, itod kun to'y bayad ti utang ko, Mari. Amok nga iso ti gagaram. Ay nawang. Bainti lang, matiyaw awat mo kanyak, Mare. When tagay daddo mga utang ko, nabayadan nun, Mari. Ay di kagkasta, Mare. Awan ti malagi po nagbayad ka. Uray piso, awan pa'y tinyawat mo, Mare. Oh, lista ak day ti, Mari. Kita tapno amom. Ay nawang. Anya ngay dagito'y, Mare. Listaan mo tinatang. Wen, listaan dagiti natang nga imay mo inalala dito'y balay, Mare. Adda tipet sakon presyo dita. Kita tulat na. Ay nawaw. Fully paid ako, Mare. Daytan ti bayad ti utang ko kan ka. Agyaman ka pa'y kit di ta-discounted ti daduma. O ala, awato mo to'y 20 pesos tapno malpas ti saritaan, Mare. Ay, saan ang mabalin ti kasta, Mare? Saan mo't amabalin at imulak tinamnama, Mare? Saan alibre tinaigatang iti similyakin abono, Mare? No kaya't mo agad mga lakalaangan iti kamatis di taparaangan tapno oray saan kon nga ito to'y 20. Mga laka iti 20 piraso tapno awan ti maibagam kanyak, Mare. Saan kan alugi? Tanangi na ti kamatis ita. At ni Anabel, iterwar, Sonia anak kaw. Apay kanupay lang ang tatang. Kuna laki di ano pimanawan day ta. Urayan na kano ti bayad ti utang mo. Ay nawaw, impalawag ko ti amin kan kwa na itay tatang. Apay aya asaan ang makauawat day tatao. Saan mat amabalin alibre dagiti nateng nga umay na daw dawaten tatang. Rumwar ka laagan, anak. Agsarita kayo banan. Ang mga nuday tapay ti pagrugyan ti apa yung agkumaray. Ay natatang awanin ti rumbang apagsaritaan mi. No agpatangkan day ta ang Mari Annabel, makaamumutin ti oray marabyan dita no iso ti kayat na. Awan at talaga ti babain day di ason niya. Narabyanak paikit diyan nagururay. Awan mat nga rod na uray ko. Saan ka diyan nagbayad bakit? Agasam ngay. Tako na naabayad ka no ti utang na dagiti natang adinaw dawat ko kunkwana. Matlagayam. Anya pa lang ti pagpungpung tutam. Awan matikas di asaritaan mi lakay. Adama piman ti punto ni kumarem bakit? Awan ti libre itapanaway. Di na lang kaya't agbayad iti utang na. Talaga anak kulbet nga agbayad day di kumare. Kasi ka, agdatawat ka man. Napuskol mo teropam amapan dumawad dawat iti mula ti sa bali at tao. Gusto lang, tinaramid ni Marisol niya. Kasano kumatabiyo? Alaman, ipalawag mo man kanyak. Gusto lang tinapanuno ti kumarem. At least, awan mo ti utang mo anatang ginkwana. Di quits kayon bakit? Awanan ti utang niyo, iti tunggal maysa. Ma-stress ka talaga iti ugali day di ason niya, nana ko rin. Apayan, Annabel. Kasano? Ti kano natang adinaw dawat ko kankwana, ti bayad ti utang na kanyak, nana. Ay, mayat, ano kasta? Mayat, saan ang mabalintikas dyan, nana ko rin? Awan ba't ti kasta saritaan mi? Ado mga minpima, ti daw dawatem kadakwada, Annabel. Gusto lang nga ikwits yaw. Nangina nga tati natang ita. Wana ngam, ti panunutam laangan kitkwits kayaw. Awanan ti utang mau anatang kankwana. Awan mo ti utang nakin ka. Kasta talaga, Annabel. Takwarta mat piman, ti pagbalinan dagitin natin no ilako na.
no ngayon day talakay. Amangan no aramidon dagiti nakautang kanyak tikas iti inaramid ni Marison niya. Amangan no ikwits damot aminan. Sigano, dapat ito duma nagdawatam. Yak pa yun malagi. Dahita nga main, bakit agdadawat ka? Sabali ti dawat, sabali ti utang. Una, ang ti dawat nga. Bakit? Sagpaminsan lang nga. Sa nakanayunan. Ta siyempre, maumada magpiman. Imbes nga dati lako da, awa na tadawatan mo tayo. No si ka nga tamat nga, iti aday iti posisyon da. Mayat ka, amang ipadawat iti lakom. Ay, saan alakay? Malugi Malugi no kasta ti aramidag. Lagaya. Kastaman, tirik na dagiti tao kapag daw dawatan ba kay? Sigurado ak amabain dalaang amang paay kang ka. Iso nga uray dida kaya, mapilitan damang tag, no kasta dumawat ka. Iso panunutan ba kay? No adu kayo adumawat, anya laangan timabati kadakwada, banog laangan, nawatam. Oh, nakasapsapa kamot nga imay, Mari Annabel. Mano ti pangilakom iti mulam apetchay Marison niya. Ha? Mano ti pangilakom kunak tagumatang akman. Ay nawaw, saan mo adawatan, Mare? Saanan mare? Nakababain mo't no dawatok. Imbis nga daila ko yung. Agyaman akno kasta, Mari Annabel. Adamanan ti maigatang iti abono kan similya. Kan, ada kasukat ti bannog ko. Ay, pasensya kan amare no kanayon ka adawatan idi. Okay lang, Mare. Lipatin tayo dayjay. Tinapatag at nakaamiris kan. Narigat ngamin no puro dawat amin. No ado kayo ngagdawat, awanen ati mabati kada kami. Awanen ti mabati nga ilako mi. Wen mare, maawatak itan. Ay, nawaw! Saan adakas ti dumawat? Ngam saan tayo kumakanayunan tapno saan ang mauma ti kaaruba? Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.